Jedna od najvećih ljubavi iz vremena 90-ih je bio brak između Željka Ražnatovića i Cece Veličković, kasnije Ražnatović. Dopao joj se na prvi pogled, njeni roditelji ga nisu želeli za zeta, a o njihovoj ljubavi pričao je ceo region. A sve se završilo tragedijom. Ceca je jednom prilikom rekla: bila sam u Nemačkoj i na benzinskoj pumpi kupila Playboy, gde sam videla čoveka svog života. Naletela sam na intervju sa Željkom Ražnatovićem. Nisam razumela šta piše, samo sam gledala u njegovu fotografiju jer mi se jako dopao. Bio je to najmuževniji i najzgodniji muškarac kog sam ikada u životu videla. Pomislila sam, to je dakle taj Arkan. Jedino o čemu sam razmišljala jeste kako bih voljela da sam žena takve muškarčine. Sudbonosni trenutak između Cece i Arkana dogodio se 2. novembra 1993. godine u hotelu Intercontinental, gde mu je ona odmah zapala za oko. Spojio ih je Oliver Mandić, koji je angažovao Cecu i Džeja da pevaju na proslavi Srpske dobrovoljačke garde 11. oktobra 1993. godine. Jedna od danas najvećih balkanskih zvezda imala je, kako je sama rekla, tremu pred upoznavanje sa Ražnatovićem. Malo po malo, Ceca je uspjela da mu se vuče pod kožu i da ga osvoji, pa je on poklekao i odlučio da se prepusti ovoj ljubavi. Arkan je bio 13 godina u braku sa svojom tadašnjom ženom Natalijom. Nakon što je upoznao Cecu, zaljubio se u nju i razveo od svoje žene. Nakon razvoda, Natalija se iselila iz kuće u Ljutice Bogdana, a sve stvari Željko je spakovao i poslao. U trenutku kada se mlada pevačica uselila u kuću, bila je potpuno prazna, a par je počeo život u novom prostoru koji je uvredio po svom ukusu. Kada je Ceca saopštila svojim roditeljima da će se udati za Arkana, njihova reakcija je bila burna. Otac joj je rekao da će je se odreći. Ceca nije marila za to, ona je bila pričvrsta i odluci da se uda za Željka. Njihovu tajnu ljubav i venčanje najavio je Minimax u emisiji Maksovizija. On je u prvom minutu nove 1995. godine saopštio da je svadba zakazana za 19. februar i da će to biti venčanje decenije. Kako je iza sebe imao 2 braka i bio 21 godinu stariji od Cece, koja je tada imala 22 godine, Arkan je pre venčanja morao da dobije blagoslov crkve za sklapanje braka. Blagoslov je i dobio, a venčanje je održano 19. februara, pratilo je 36 domaćih i stranih medija, među kojima je bio i New York Times. Arkan je nosio crnogorsku nošnju dok mu je na grudima bio lanac od dukata, a mlada ga je dočekala u jeleku u Janteriji. Venčali su se u crkvi Svetog Arhangela Gavrila, a Ceca je sve oborila sa nogu u venčanici sa čipkanim šlepom od 12 metara, dok je Arkan bio u oficirskoj uniformi srpske vojske, noseći sablju oko pojasa. Građansko venčanje, kojem je prisustvovalo oko 500 zvanica, obavljeno je u svečanoj sali hotela Intercontinental. Arkan je morao da ode na front i time ostavio Cecu samu. Kada se vratio iz rata, više se nisu rastajali, a zatim je usledila i Cecina trudnoća, a rođenje dece najavio je ponovo Minimax. Ceca je 10. decembra 1996. godine rodila sina Veljka, a 2 godine kasnije, 25. maja, rođena je ćerka Anastasija. Cecina karijera od venčanja sa Arkanom doživela je vrtoglavi uspon. Ona tokom braka nije zapostavila svoju profesiju, ređala je hit za hitom i objavila je niz uspešnih albuma. Ja još spavam u tvojoj majici, Fatalna ljubav, Emotivno luda i Maskarada. I svaki je bio popularniji i slušaniji od prethodnog. Svi su pričali o njihovom braku, a njih dvoje su sijali od sreće prilikom svakog pojavljivanja u javnosti. Ipak, estradni tračevi su narušavali njihovu idilu, pa je Ceca jednom prilikom iznervirana zbog priče da je Arkan bije, negirala ove tvrdnje. Sa 2000. godinom i ulaskom u novi milenijum, Ceca objavljuje album, uz do tada nezapamćenju kampanju za bilo koji projekat na javnoj sceni na našim prostorima, pod nazivom Ceca za novi milenijum. Pred sam doček 2000. godine napravila je glamuroznu promociju u hotelu Intercontinental, gde su se pojavili svi najznačajniji ljudi sa tadašnje političke, a i muzičke scene. Na istom mestu gdje je održala promociju koja se dugo prepričavala, 15. januara 2000. godine ubijen je Arkan,
a Ceca je bila samo 50 metara udaljena od njega. Ceca je primila 3000 telegrama saučešća, što od njegovih prijatelja i poznanika, što od obožavalaca. Čak 4000 ljudi došlo je u njihov porodični dom da izjavi saučešće. Nakon ubistva, Ceca se potpuno povukla iz javnog života i nije se oglašavala u medijima. Prvo Cecino pojavljivanje u javnosti bilo je na suđenju Željkovim ubicama, a povratak na scenu na radost njenih fanova dogodio se iste godine albumom Decenija. Dan nakon 29. rođendana, 15. juna 2002. godine, napravila je koncert na Marakani, na kom je bilo 80.000 ljudi. Spektakl je prenosila televizija Pink, a prvi put na sceni su se pojavila njena deca Nastasija i Veljko, što je izazvalo euforiju kod njenih obožavalaca, a mediji su pisali o povratku Cece nacionale. Decu je podigla uz pomoć sestre Lidije, koja im je kao druga majka, a uprkos poslovnim obavezama, svaki slobodan trenutak provodila je sa svojom decom. Ova ljubav prekinuta na tragičan način i dalje je jedna od najpoznatijih na ovim prostorima, a ni 2 decenije kasnije Arkanovo mesto u Cecinom srcu niko nije uspeo da zauzme. Željko je iza sebe ostavio 9 dece, ćerke Anđelu, Mašu, Anastasiju, Sofiju i Milenu i sinove Mihajla, Nikolu, Vojina i Veljka. Oni koji su ga dobro poznavali kažu da je bio dobar i strog otac. Naravno, u komentarima nam možete pisati kako je vaše mišljenje o ovoj najvećoj ljubavi 90-ih. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal, lajkujete video i naravno pogledate i naše ostale video snimke.